ariko Yesu ntiyabyitaho. ibyo abo bantu bavuze. Abwira umutware w'isinagoga ati, aramubwira ngo witinya izere gusa. Wowe witinya izere gusa. Ntiyakundura undi muntu kujana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wabo wa Yakobo. Kano kantu mugafate. Ntiyakundira undi muntu ko basubira kujana yuko haboye imbogamizi zo kubuza Yesu. Baba mubwira ngo wa mwana kera yarangije yapfuye, none Yesu reka kurusha babwira uno mugabo Yayiro, reka kurusha Yesu ngo agende aje kuzurira mwana kera yarangije byiwe. Ngo Yesu atoranya abantu batatu. Ndaza kuvuga abantu batatu. Petero, Yohana na Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Yego. Nuko yinjiye arababaza ati, niki gitumye musakuriza kandi murira? Yego. Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Bageze kuri 42. Baramuseka cyane, arabaheza bose ajana na se w'umwana na nyina. Yego. Nabari kumwe nawe aje aho uwo mwana ari. Amufata ukuboko aramubwira ati, Talisa kumi. Bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwira ntibyuka. Gakobwa byuka. Uwo mwanya ko gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Yego. Uwo mwanya barumirwa cyane. Yesu arabihanangiriza cyane ngo hatagira umuntu wese ubimenya, abategeka gufungurira ako kana. Amen. Muze kunyibusana hano hantu Yesu arabihanangiriza ngo hatagira umuntu n'umwe ubimenya. Wowe uraje hariya nje genzo zanje kubwiriza tuzatufatikanye nawe niko twavuganye. Urasubira soma handi. Soma muri Luka 7:12. Niho ndangiriza kuko ibindi bizonzoza mbabwira gusa. Wa 12. Yego. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye kiriba. Ageze hafi y'umudugudu ahura n'abikoreye kiriba. Isanduka. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi. Aramubwira ati, wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abacikoreye barahagarara, ati, umuhungu ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Amen. Amen. Icarada. Ndaza kubwira handi hamwe gususoma, ariko iyo tubasoma tukarangiza. Bwana sifiwe. Uno munsi natekereje ndavuga ngo none mpantekereza barambwiye yuko nzobwiriza. Tuzoganira. None ntekereza ijambo ushobora kusangira nama. Hazamwe rino jambo rivuga ngo ndarikunda cyane. Nawe ndasaba ngo urikunde. Rivuga ngo ikibazo imbere yawe. Ikibazo kiri imbere y'umuntu ushobora kukizura. Y'umuntu ufite imbaraga zo kukibeshaho. Ibyawe byananiranye, ibyawe byapfuye, ariko biri imbere y'umuntu ufite imbaraga zo kukibwira ngo baho wakibazo we. Baho kandi we wari warapfuye rwararangiye ibaho. Bwana sifiwe.
aho niho mvuga zino nkuru. Reka ninjire mu ijambo. Zino nkuru, uno mufarisayo Yayiro ngo yari umukuru w'isinagogi, wamaze kuba umukuru w'isinagogi ariko Yayiro naramukunze bacu. Bwana sifiwe. Yayiro amaze kuba umukuru w'isinagogi, kandi sinagogi ico gihe niyo yagwanya Yesu, kandi abakuru b'isinagogi nibo bari abanzi ba Yesu cyane. None ngo Yayiro ng'umwana wiwe aragwara, ngo agakobwa kiwe karagwara, kuko amaze kurwara ngo areba mu isinagogi ngo abona nta muntu ushobora kumukiza umwana wiwe. Areba mu bafarisayo abona nta zindi mbaraga zihari kugira ngo zibashe gukiza umwana wiwe. Ubundi amasengesho, ubundi urukundo, ku cyumweru baratwigishije ngo dukundane. Bwana sifiwe. Ubundi urukundo ruguheza imbaraga zo kuvuga ngo usenge, kandi usenge neza, usengana imbaraga, usenge ubone icyo ugiye gusengera. Kuko Yayiro yarakunze uno mwana wiwe cyane, ngo bituma atambuka ingazi ziwe. Ngo aravuga ngo numvise inkuru yuko hari umugabo hari hirya uri mu gukiza ingwara, agakiza abapfuye, akazura abapfuye bakaba bazima. Ngo arirengagiza icyo yari afite, yirengagiza ubutware yari afite. Ngo aratambuka aragenda, ngo ajana proje ikomeye. Yayiro ntabwo yagiye imbere y'Imana afite gusa kumubwira ngo ngwino ukize umwana waje. Yaramubwiye musomye kuri 21 mu manura aho hantu. Yaragiye afite proje, aravuga ngo ngomba kugenda kubwira Yesu izi yuko mu biganza bya Yesu birimo imbaraga, akaza karambika ibiganza byiwo ku mwana wanje, akabasha kandi kubaho akaba muzima. Bwana sifiwe. Munyikirize. Bwana sifiwe. Ubundi abantu bamaze gutera imbere tibaza bapfa kugenda imbere y'Imana ta proje bafite, ta mugambi bafite. Igituma muri mukubona ibintu byayangaye mu ikanisa, igituma isi itakigira imbaraga zikomeye, nuko umuntu hari mu guturuka mu wiwe agaturuka ukaza gusa ugakurikira programme z'abayoboye, ugakurikirana programme z'umwigisha. Ariko Yesu Kristo mu bitangaza byose yakoze, yakaza akorera ku bitangaza ibyo wamuha iproje wazanye imbere yiwe. Bwana sifiwe. Ageze imbere ya Yesu ngo aramubwira ngo mwigisha, ndagusabye uze kurambika umwana wanje umukobwa ararwaye cyane. Nahise mbigereranya n'agakobwa kanje ngira kamwe, ndatekereza uraruza urukundo ukuntu rukomeye. Uzotekereza urukundo iyo umwana wawe arise nijoro uri mu bitotsi byinshi, uhita ukanguka aba muzima, ibitotsi bigashira bigahunga cyane, ugatangira ukababazwa n'ububabare bw'umwana wawe. Hari ibintu bigomba kutubabaza tukaje imbere y'Imana dufite proje yo kugira ngo Yesu bino bintu turashaka yuko ubiheza kandi ubuzima bikabaho. Bwana sifiwe. Wamaze gupresenta proje yiwe ngo ayibwira Yesu ariko Yesu namukunda cyane. Yesu ni mwiza. Yesu taza yirengagiza ibyo tubashije kumubwira. Iyo dufite ibitubabaje, Yesu bimubabaza cyane kuko niwe waturemye. Iyo tubabaye Yesu bimujaho akababara. Yesu agakenera ngo adusenge, tumuhamagare tumubwire ngo injira mu nzu ugire icyo ukora. None ngo Yesu, reka nihutse, Yesu ngo aragenda bajana n'abigishwa ngo n'abandi bantu benshi bari bamukurikiye. Ngo bashitse mu nzira, igitangaza nza ntekereza gikomeye. Yesu gusa yari afite proje yo gukiza umwana wa Yayiro. Ngo haza umugore ngo arugize imyaka 12 arwaye, arembejwe n'indwara yiwe imubabaje cyane, kuko ngo yagiye mu bavuzi bamumarisha ibintu byiwe byose barabirya birashira, ariko ntibagira ico bamumarira. Mwumve ikintu cyatangaje, kuza imbere y'Imana ntimukaza muza gusa kugira ngo muze mugaragaze yuko mwashitse hano hantu. Muzoza muza mufite proje, uvuge ngo uno munsi wa none
mana ndi bugufate uno munsi wa none ubuzure kino kintu uri bubeshaho kino kintu. Bwana sifiwe. Ngo ashitse mu nzira ngo mugore ngo yibwira mu mutima wiwe aravuga ngo Petero na Yohana n'abandi bose n'abano bantu bamuzungurutse, kuko uwo mugore yaragize imyaka 12 arwaye, yarafite intege nkeya z'umubiri. Murumva umuntu ugize imyaka 12 arwaye aba afite intege nkeya, ariko abantu ngo bakaza bakamusunika akavuga ngo sindi busubireyo. Abantu bakamusunika akavuga ngo sindi busubireyo. Abantu bakamuziga wa mugore we kurasha hehe. Hari ibintu iyo dukurikiye Imana bizabibasha kutwitambika kugira ngo tutabasha kuzura ibyacu byabashije gupfa kugira ngo bizongere bibeho. Bwana sifiwe. Ariko uno mugore ntabwo yigeze acika intege, kuko abantu iyo ufite projet ubundi kwizera ni ikintu kitagira inzitizi zibasha kucitambika. Kwizera tikuza kugira ambutiyaje nimwe. Kwizera Biblia zivuga ngo imani ngo ni baadhi ya watu, ngo imani inaruka ngo juu. Muzorebe mu kirere nta ambutiyaje haba. Ninde iyo muri mu ndege mwari mabona harimo ambutiyaje? Igituma abantu bafite ambutiyaje, igituma mufite ambutiyaje, mumekosa imani katika mioyo yenu. Ariko nugira kwizera hakuna ambutiyaje, nta muntu uzokwitambika imbere, nta kintu kizobasha kuguhagarika imbere. Uno mugore aravuga ngo bano bantu yayiriwe afite umugambi, kandi yayumvise Yesu afite umugambi yuko agiye gukora ku mwana wiwe. Ariko jewe sindi bufite nta opportunity mfite yo kugira ngo Yesu anemerere mwemviti wanje aje kunkoraho mbashe gukira. Ariko Yesu ni mwiza wacu. Bwana sifiwe. Wamaze ngo uno mugore ngo yibwira mu mutima wiwe ngo aravuga ngo jewe ndi buce mu bantu, ngo ninkora ku mwenda wiwe, ninkora ku mwenda wiwe ndazi yuko ino ndwara naringwaye ngize imisi imbabashe iri ubashe gukira, ndi ubashe gukira. Imana izikiza projet zacu, Satani nayo ikagwanya projet zacu kugira ngo tutabasha gukira, kugira ngo tukomeze twiganyire. Lakini Imana tambutiyaje nuzosugira kwizera. Ariko nari kubabwira pansengera rino jambo, tambabwire iki Imana yankoreye muri kino cyumweru. Variyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare tusiye lozaniti basaba. No mugore iwe abantu baramwitanga. Ba Petero bari kumubwira ngo wa mugore wasaze. Amategeko ya Mose yarabujije umugore umeze kuri yakundu kwinjira mu bantu. Bari baramutayiye inyuma y'umurwa. Ariko kwizera kwiyo kuramuzamo, kuramushikamisha, kuraguruka kugera kuri Yesu. Akora kuri Yesu abasha kubaho. Ni kuri mu gusengera uri mu kumva kitobasha kugenda. Zinza tangaza cyane. No papa ukomeze ukore. No kino cyumweru mu byumweru bishize Imana izikora. Yesu arakora, nukuri arakora, nubwo utarasubizwa tuza kuko umutima Yesu arakora. No pasengera rino jambo narisengeye kuva kuwa mbere, no kuwa gatanu. No reka mbabwira gatanga, uzi ko Imana izikora nyine. Imana narayibonye. No hari ikintu cyaje nari ifite cyacarapfuye burundu. Ndakijana barambwira ngo tibishoboka. Bampeza n'amaresi mudamu arabizi. Noneho kuwa gatanu ndi kumwe n'umwana wanje hari byo naza tunganye mu cyumba. Noneho nabareka ngifate
ngishire kuko bari banyatse ngo uzana amadolari 500 kandi kivuge neza. Nono nari muziko ya iPad nakazambwirizamo. Nono yari yarapfuye nyijana hari kuri Apple niho nayiguri aha ngaha. Mwumva Imana ngiye kubabwira imbaraga z'Imana zitabaho ivumbi. Noneho nyijana kuri Apple barayikora barambwira ngo iyi ngiyi iyo yarapfuye. Uzozane amadolari 500 tu ordering yindi. Ba ordering yindi. Barambwira ngo bazompamagara bampamagaye ndavuga ariko mfata andi mafaranga ngiye kubaheza bampeza indi nipe iyo gapfa. No ngira ubushishe bw'amafaranga. Nomaze kugira ubushishe bw'amafaranga kuwa gatanu mpanyi kandi mfite iresi ya bari barayodarinze iri hari. Noneho kuwa gatanu nazo tegura ari ibintu nazo ntegura mu cumba ndayifata aho yari hijya yo mu gitanda canje aho nari narayikaburiye. Ndayifata nyifata mwari mwabona aho nyifata kandi tabwo nonongi muri kino cumweru gishize naza nsengera nkabwira Imana ndayibwira ngo wamana ibintu byanje byose byapfuye bigomba kuzuka mu izina rya Yesu. Ibintu byanje byose byapfuye ndaza kubabwira imbaraga z'Imana n'umugore yabonye kuri Yesu tiyita kuko amukozaho ibiganza amenya yuko wejejwe nubwo yiyejejwe amavuta hakurya Bibiri zivuga ngo amavuta ngo basutse kuri Aroni ngo ntabwo yahekeye ku mutwe wiwe gusa ngo ahubwo yaratembagera no ku musozo w'imyenda yiwe. Ahubwo kwizera kwakuza kukuzamura kukwereka ibindi bintu bikomeye. None ndayifata nyifashe gutya ihita yako ndikanga ndavuga ngo se wamana iki kintu cyo shobora kubaho. Umwana wanje press niwe twari kumwe mu cumba arambwiye ngo se papa ngo se bigenze gute we iPad irakize. Ndamubwira papa naje simbizi wera nuno munsi nahise nyimuheza namubwira ngo ino iPad mugende n'ubu ngubu nasize babayikoresha neza. Bwana sifiwe. Niki kintu Imana itobasha gukiza itabasha guheza ubuzima. Riro jambo Imana yararimpishuriye mu bihe bishize mpasenga irambwira ngo nusenga ugasenga neza Imana izazana amavuta n'imyenda yawe ikintu cyawe cyose kizogira ubuzima. Dufite Imana twizera pana yo kuvuga ngo dutegereje ku bandi bantu. Reka mve kuri byo. No uno mugore ngo akoze kuri Yesu kandi Yesu murebe numukozi umuhanga Yesu arakora ivyo ushaka imewe na Yesu Kristo ntabwo azatinda igihe wowe usenga ngo ufite iminsi 40 kurasenga udafite kwizera. Yesu Kristo atinda kuri imani yako. Imana izireba kwizera ufite n'umugambi wazanye imbere y'Imana. Ushobora gusenga iminsi 40 ntiyagira igihinduka undi akaza agasenga iminota 10 hagakoreka imirimo n'ibitangaza kuko ari umugambi yabonye awuzana imbere ya Yesu Kristo. Haleluya. Abantu niki kibagoye mwazuye ibintu zanyu byapfuye bikongera bikaba bizima imani zanyu zikaba zizima mukagenda muri Imana. Abantu bari mu kuhagarikwa na ambutiyaje y'abandi bantu. Mwumva ikintu amaze gukira ngo Yesu ahindukizwa ngo no kureba ngo umuntu umukoze mu gifaransa byatuma downloadinga Bibiliya y'igifaransa ubunyine haravuga ngo sel nubwo hari hamugose abantu benshi b'abagore abagabo n'abandi ariko wamenya yuko imbaraga zimuvuyemo zitakijije undi muntu utari umugore zakijije umuntu ugwaye indwara yaba imeze kuri ya nyine. Yesu Kristo iyo tumusabye taza yitiranya ikibazo cacu azamenya neza akavuga ngo nteze kumana niwe wampamaga yarambwira ngo ankoraho ngomba kumukiza yuko ninteze kumana taza yitiranya nteze kumana ngo yitiranye na muzehe. Ngo mugora ahera aba muzima reka mpatambuka ngo none ngo amaze kumukiza gutya hari atwasomye. Mwumva ukuntu Satani aza yitambika projet zacu akiminota nari nimbi bato no
ngo ahitaza abantu ngo baraza baramubwira ngo se kubera kurusha umwigisha babwira wa mugabo uko umwana yamaze gupfa kuko urya mugore yarakize gutya umwana acikana niki gituma uruhije umwigisha abantu bari mu kukwitambika imbere bakakubwira ngo kubera ko ujana umwigisha kuja kuzura ibyawe kandi byarangije gupfa waretse bigapfa bikarangira ngo Yesu ngo ahindukirana wa mugabo aramubwira ngo wa mugabo wabumvise nawe izere gusa icyo Imana igusaba nta bindi bintu bikomeye tizi gusaba imbaraga zikomeye izi gusaba ikakubwira ngo izere gusa utawona miujiza urabona ibitangazo no munsi wa none ngo Yesu kubera iyo mpamvu yuko abonye yuko kera habaye inzitizi z'abantu ngo ahita afata abagabo batatu gusa ngo afata Petero ngo afata Yohana afata nande na Yakobo ubundi ibitangaza byo kuzura ibitangaza byo kubeshaho uzugira abantu utoranye tukazupfa kugendana n'abantu gusa tukazupfa gutora abantu bose kuko uzojana naba nuriya mugabo wakazushidikanya ninde w'intumwa ya Yesu Toma uzojana ba Toma bakubwire ngo yewe wasaze bimeze bite ibi bintu zapfuye kubera iki Yesu wawugenda nta soni ufite umuntu warangije kuraza ngo ugiye kumuzura zabaye hehe Yesu ahita avuga ngo ndajana gusa na Petero na Yohana na Yakobo Petero ngo yari umugabo Yesu yabasha kubwira agahaguruka abantu bafite kwizera gukomeye Yesu yaramubwiye umunsi umwe aramubwira ngo Petero amusabye ngo reka naje mpangura kiriya kintu nta muntu ushobora kugikora muri mwebwe ngo aramubwira ngo mpangura naje ngo ngende ku mazi ahita atambukaje ku mazi abo bagabo iyo mujanye n'abo bagabo ukamubwira ngo jewe ngo nzakora ibitangaza aza kongerera ibindi bitangaza iwe akagushira mu imbaraga abo nibo bantu dukeneye kujana nabo muri runo rugendo iyo umuntu ubundi uhawe uzamuka ugomba kumenya nabo mwamuzamukana nabo ngo baragenda bashike kwa Yayiro ngo bashitse kwa Yayiro gutya ngo basanga abantu benshi kandi ngo basanze abantu benshi ngo Yesu ngo arababwira ngo se ngo kubera iki mwamurira ngo baramubwira ngo umwana yacikanye ngo arababwira ngo umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye ngo abantu benshi baramuseka abantu bose bari aho ngaho baramuseka cyane ngiye kubaheza bampeza indi nipe iyo gapfa no ngira ubushishe bw'amafaranga namaze kugira ubushishe bw'amafaranga kuwa gatanu mpanyi kandi mfite iresi yayo bari barayodarinze iri hariya noneho kuwa gatanu naza ntegura ari ibintu naza ntegura mu cumba ndayifata aho yari hijya icumba yo mu gitanda canje aho nari narayikaburiye ndayifata nyifata mwari mwabona aho nyifata kandi tabwo nonongi muri kino cumweru gishize naza nsengera nkabwira Imana ndayibwira ngo wamana ibintu byanje byose byapfuye bigomba kuzuka mu izina rya Yesu ibintu byanje byose byapfuye ndaza kubabwira imbaraga z'Imana n'umugore yabonye kuri Yesu tiyita kuko amukozaho ibiganza amenya yuko wejejwe nubwo yiyejejwe amavuta hakurya Bibiri zivuga ngo amavuta ngo basutse kuri Aroni ngo ntabwo yahekeye ku mutwe wiwe gusa ngo ahubwo yaratembagera no ku musozo w'imyenda yiwe ahubwo kwizera kwa kuza kukuzamura kukwereka ibindi bintu bikomeye none ndayifata nyifashe gutya ihita yako ndikanga ndavuga ngo se wamana iki kintu cyoshobora kubaho umwana wanje press niwe twari kumwe mu cyumba arambwiye ngo se papa ngo se bigenze gute we iPad rakize ndamubwira papa naje simbize wera nuno munsi nahise nyimuheza ndamubwira ngo ino iPad mugende n'ubu ngubu nasize babayikoresha neza Bwana sifiwe niki kintu Imana itobasha gukiza itabasha guheza ubuzima rero jambo Imana yararimpishuriye mu bihe bishize mpasenga irambwira ngo nusenga ugasenga neza Imana izazana amavuta n'imyenda yawe ikintu cyawe cyose kizogira ubuzima dufite Imana tuzatwizera pana yo kuvuga ngo dutegereje ku bandi bantu
reka mve kuri byo. No uno mugore ngo akoze kuri Yesu, kandi Yesu murebe n'umukozi w'umuhanga, Yesu arakora ibyo ushaka bimewe na Yesu. Yesu Kristo ntabwo azatinda igihe wowe usenga ngo ufite iminsi 40 kurasenga udafite kwizera. Yesu Kristo atinda kuri imani yako. Imani zireba kwizera ufite n'umugambi wazanye imbere y'Imana. Ushobora gusenga iminsi 40 ntihagire igihinduka, undi akaza agasenga iminota 10 hagakoreka imirimo n'ibitangaza, kuko hari umugambi yabonye awuzana imbere ya Yesu Kristo. Haleluya! Abantu niki kibagoye, mwazuye ibintu zanyu zapfuye bikongera bikaba bizima, imani zanyu zikaba zizima, mukagenda muri imani. Abantu bari mu kuhagarikwa na ambutiyaje y'abandi bantu. Mwumva ikintu amaze gukira ngo Yesu ahindukizwa ngo no kureba ngo umuntu umukoze mu gifaransa na blatuma downloadinga Bibiliya y'igifaransa ubunyine haravuga ngo sel nubwo hari hamugose abantu benshi b'abagore, abagabo n'abandi, ariko iwamenya yuko imbaraga zimuvuyemo zitakijije undi muntu utari umugore, zakijije umuntu ugwaye indwara yaba imeze kuriya nyine. Yesu Kristo iyo tumusabye taza yitiranya ikibazo cacu, azamenya neza akavuga ngo nteze kumana. Niwe wampamaga yarambwira ngo ankoraho ngomba kumukiza yuko ninteze kumana. Taza yitiranya nteze kumana ngo yitiranye na muzehe. Ngo mugora ahera aba muzima. Reka mpatambuka. Ngo none ngo amaze kumukiza gutya hari atwasomye. Mwumva ukuntu Satani aza yitambika projet zacu. Akiminota nani mbibi bato. No ngo ahitaza abantu ngo baraza baramubwira ngo se kubera kurusha umwigisha, babwira wa mugabo uko umwana yamaze gupfa, kuko urya mugore yarakize gutya umwana acikana. Niki gituma uruhije umwigisha? Abantu bari mu kukwitambika imbere bakakubwira ngo kubera ko ujana umwigisha kuja kuzura ibyawe kandi byarangije gupfa, waretse bigapfa bikarangira. Ngo Yesu ngo ahindukirana wa mugabo aramubwira ngo wa mugabo wabumvise nawe izere gusa. Ichimani gusaba nta bindi bintu bikomeye, tizi gusaba imbaraga zikomeye, izi gusaba ikakubwira ngo izere gusa. Utawona miujiza, urabona ibitangazo no munsi wa none. Ngo Yesu kubera iyo mpamvu yuko abonye yuko kera habaye inzitizi z'abantu, ngo ahita afata abagabo batatu gusa. Ngo afata Petero, ngo afata Yohana, afata nande na Yakobo. Ubundi ibitangaza byo kuzura, ibitangaza byo kubeshaho, uzugira abantu utoranye, tukazupfa kugendana n'abantu gusa, tukazupfa gutora abantu bose, kuko uzojana naba nuriya mugabo wakazushidikanya ninde w'intumwa ya Yesu Toma. Uzojana ba Toma bakubwire ngo yewe wasaze bimeze bite, ibi bintu zapfuye kubera iki Yesu wawugenda nta soni ufite, umuntu warangije kuraza ngo ugiye kumuzura zabaye hehe? Yesu ahita avuga ngo ndajana gusa na Petero na Yohana na Yakobo. Petero ngo yari umugabo Yesu yabasha kubwira agahaguruka, abantu bafite kwizera gukomeye. Yesu yaramubwiye umunsi umwe, aramubwira ngo Petero amusabye ngo reka naje mpangura kiriya kintu nta muntu ushobora kugikora muri mwebwe. Ngo aramubwira ngo mpangura naje ngo ngende ku mazi, ahita atambukaje ku mazi. Abo bagabo iyo mujanye n'abo bagabo ukamubwira ngo jewe ngo nzakora ibitangaza, aza kongerera ibindi bitangaza, iwe akagushira mu imbaraga. Abo nibo bantu dukeneye kujana nabo muri runo rugendo. Iyo umuntu ubundi uzamuka ugomba kumenya nabo mwamuzamukana nabo. Ngo baragenda bashike kwa Yayiro, ngo bashitse kwa Yayiro gutya ngo basanga abantu benshi, kandi ngo basanze abantu benshi,
ngo Yesu ngo arababwira ngo ese ngo kubera iki mwamurira, ngo baramubwira ngo umwana yacikanye, ngo arababwira ngo umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Ngo abantu benshi baramuseka, abantu bose bari aho ngaho baramuseka cyane. Ngo bamaze kumuseka, ngo Yesu abona kandi yindi mbogamizi yimuje imbere, ngo afata barya abantu bose arabasohora. Iyo twatuja kuzura ibyacu biza bikenera ngo hagire ibyo dusora hanze, dusigarane n'abagabo bafite kwizera, abagabo bo kwizerwa. Bwana sifiwe. Dusubire kandi, Bwana sifiwe. None amaze kubasora, ngo asigara na Petero, asigara na Yohana, asigara na Yakobo, ngo nawe na nyina w'umwana na se w'umwana, abantu barindwi. Umwuzuro burabaye. Nico gituma Yesu yavuze ngo ku musaraba ngo byose birarangiye. Iyo Yesu amaze kudukora, Yesu yarabirangije, habuze gusa twebwe kwizera. Ngo nono amaze ngo yinjira mu cumba, ngo agenda kurujya mwana, ngo amufata ukuboko, ngo aramubwira ngo talita kumi, talisa kumi, ngo ijwi rirazamuka. Umwana yari yarazamutse muri paradizo, hari hasigaye umubiri, ngo riramuhamagara riramubwira ngo talisa kumi, urahamagawe. Umwana aratangira arasezera. Hari ibyo ugomba gusezera. Ugomba gusezera indwara n'umunsi wa none, ugomba gusezera ubukene. Hari ibyo ugomba kubeshaho, isi yose ikamenya yuko udasanzwe. Ngo umwana amufata ukuboko, amaze kumufata ukuboko, umwana ahera ko aba muzima. Kandi ute mvuga kandi akantu Imana yari yantijije. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. None umwana amaze kuba muzima, kuko muri ico cumba bari barindwi, umwuzuro urabaye. Noneho kandi ikindi kintu gikomeye, uno mugore yagize imyaka 5, umwana nawe akaba yagize imyaka 5. Noneho imyaka 12 yenere, umwana nawe aba yeneje imyaka 12. Uno mwana igihe yacikanye, uno mugore aba arakize. Imana ubundi ija gukiza abanyisiraheli, twebwe yabanje kudusanga mu nzira, ibanza kudukiza, iduheza ubuzima, dufite ubuzima buzima. Iracaza ikize kandi ntiyagarukiye aho ngaho. Umwuzuro wayo nico gituma ku musaraba yavuze ngo byose birarangiye. Kandi ikinangaza urebye 12 no kongeza 12 ni kangahe? 24 ni iki muri Bibiliya? Abakuru 24. Iyi Imana igukoreye igitangaza, tikiguheze gushima, tikikuzamurira icubahiro, ngo abakuru 24 mu ijuru ngo bahora bavuga ngo uruwera uruwe. Umuntu wese Imana yagiriye neza, ibiza bimwuzura mu ishimwe, akazamurira Imana icubahiro. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura, umutima ukomeretse niryo riwukiza, ushonje rirawuhaza, rero burya Imana yacu iyo ushonje iraguhaza pe, urushe nawe izimuruhura. Muno mugore nawe ngo umwana wiwe ngo yari umupfakazi kandi afite umwana umwe w'ikinege, ngo noneho ngo abantu ngo wapfuye, abantu ngo bamugiriye imbabazi, umwana niwe wenyine yari afite. Noneho kera umugore atangiye kunyereka isaha, niho ngiye kurangiriza. Noneho Imana ngo Yesu Kristo ngo yaraturutse uru ruhande rw'imbere, noneho abandi nabo baturutse uruhande bagiye guhamba umwana w'umupfakazi.
hari umwana w'umupfakazi wapfuye. Abantu bamugira imbabazi buri munsi yakaza mureba akamubona mu ishusho y'umugabo wiwe. Yari afite umugabo, nta bindi byiringiro yari afite kugira ngo azoronke undi mwana. Ibyiringiro byiwe byari umwana umwe w'umuhungu yari afite. Abantu baramutabara, ariko abantu ntacyo bari kumumarira. Hari hakenewe Yesu washobora kumugarurira umwana wiwe. Uno mugore araririmba aravuga ngo mana nduburira amaso yanje ku misozi, mbese gutabarwa kwanje kwava he wa mana we? Mana nduburira amaso yanje ku misozi, mbe gutabarwa kwanje kwava he mu bimbere, Uwiteka niho gusuruka. Ubundi gutabarwa kwacu ntikuza kuva mu bantu. Abantu ngo ikivunge cyinshi cyari kimuherekeje kigiye kuhamba ibyiringiro byiwe. Hari ibyiringiro byawe abantu bashaka guhamba kandi barabiherekeje n'umubabaro mwinshi, ariko nta mbaraga bafite zo kugira ngo babisubize mu buzima. Ushobora gusubiza mu buzima mu byiringiro byawe ni Yesu wenyine. Ushobora kuzura ibyawe ni Yesu wenyine. Yesu Kristo ngo araza turutse imbere. Yesu Kristo yari afite intumwa 12. Abantu nabo bari kivunge kinini cyane baherekeje umuntu kuja guhamba ibyiringiro byiwe. Umupfakazi arababara cyane, ahamagara Imana kuko yabonye yuko nta bindi byiringiro asigaranye. Wamaze ngo Yesu Kristo amurebye, ubundi timuruzi mwese mushobora kundeba, ariko nje nkabona mama pota. Ico bisobanura iyo wabonye umuntu uramumenya neza. Njewe nzi mama pota neza, ndamureba nkamenya ibyiwe. Yesu Kristo amurebye amenya yuko uno mugore nta kindi kintu ashaka yuko uno mwana wiwe yakongera akabaho akagira kandi ubundi buzima, ngo amugirire imbabazi. Yesu Kristo adufitiye imbabazi nyinshi. Abantu bantu ikivunge ntaco kizokumarira, ahubwo muzamura amaso muyakure ku bantu, muyatumbirize Yesu. Muzi imbere ya Yesu mufite projet. Uno mugori we yagize projet yo gukora kuri Yesu, amukora harakira. Yayiro nawe yagize projet yuko bashobora gufata ku mwana wiwe agakira, arakira. Yesu Kristo ngo akora kukiri bacewe, urya mwana yongera abaho. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Ubundi niki kigoye? Ubundi niki kigoye? Reka mvuga kandi kantu kamwe ndangiriza. Ngo umunsi umwe Eliya ngo yari yaracumbise ku mupfakazi, ariko nsomye haruguru Imana nimba Imana ishaka kukugarura kugira ngo uyibone, izakugarura tu ikora igitangaza kugira ngo uyibone. None Eliya amaze gucumbika ku mupfakazi, umwana wiwe yari afite nawe ngo arapfa. Ngo amaze gupfa, umupfakazi aramubwira ngo se nibiki unkoreye? Umupfakazi yari ataramenya neza. Naratekereje, nasomye kiriya gice cyose none ndatangara. Aramubwira ngo se nibiki unkoreye Eliya we? Unyikiye umwana, kandi unyikiye uno mwana arapfuye, uramwishe. Eliya ngo bimukoraho. Wamaze kumukoraho ngo amwaka wa mwana, aramuzamura mu cumba. Washitse mu cumba ngo aramurambika muryamaho. Wamaze kumuryamaho tibyakunda, ngo arongera aritambagiza, ngo arongera araza muryamaho. Iyo twadusenga nimba Imana, reka mbabazi ikintu kimwe. Imana kumbaraga igihe Eliya yamuryamyeho bwa mbere, ni ukuvuga ngo imbaraga z'Imana zari zitarahaba. Ntazo yari ifite. Musubize, ntazo yari ifite. None se kubera iki irya mbere bitakuze? Imana izibikora kugira ngo igerageze kwizera kwawe, nimba wongera ugasubira irya kabiri. Ngo Eliya yongera irya kabiri, umwana ntiyazuka. Eliya aravuga ngo sindi bucike intege zanje hano. Ubundi iyo twadusenga ikiza kituma Imana izitugerageza kwizera kwacu. Noneho twadusengera ikintu
ntigishoboke bwa bundi, ariko uzomenye yuko imbaraga z'Imana ziri iruhande rwawe, kizira kureba ese kwizera kwawe guhagaze. Ngo Eliya amuryamye hirya gatatu, ngo aramusengera aravuga ngo wa Mana we, ugarura ubugingo bw'uno mwana busubire mu mwana. Urya mwana yongera agarurwa mu buzima. Reka mbabwire turangiriza aha ngaha, Imana yacu iracafite imbaraga. Si ibyara ryabose gufata imbuto gusa ikayiterera mu nda ni ikintu gitoya ku Mana. Gufata umuntu Imana nuzoza usenga Imana, uzoza umenya yuko ifite imbaraga zo kuzura abantu bapfuye mu gatumba gusa, igasiga abandi bantu bari mu gituro. Izo mbaraga irazifite. Nuzoza usenga Imana tukazuyifata kuko ari akamana gatoya. Ni Imana ishobora kuzura ibindi bintu zawe uzosiga iby'abandi bari iruhande rwawe. Nta kintu gishobora kunanira Imana kuko Imana ni nyembaraga kandi Imana irakomeye. Muhaguruke dusenge. Reka nsenge, numvise yuko ngomba gusenga. Duzure ari ibintu tugiye gusengera. Umuntu wese ahaguruke dusengera Imana, tubwire Imana ngo Mana utwongereremo kwizera. Kwizera kwacu kubasha guhagurutsa ibintu byacu bigize iminsi byarapfuye, bigize iminsi bitagifite ubuzima, kugira ngo Imana ibashe twakira imbaraga z'Imana, nuko twebwe twenyine twazamura kwizera kwacu. Mana yo kwizerwa, Mana iriho, Mana ituye mu buturo bw'ijuru. Mana buno n'ubwoko bwawe wa Mana we, wowe nyine ni wasubiza kandi ubuzima wa Mana. Ibyiringiro byacu bikongera bikazamuka imbere y'ubwiza bwawe, bukongera kandi bukagira ubuzima, bukagira intumbero nzima. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo mbisabye, amen.